le tuolo tātou maua pēa wano whapenei. Tātou te o mai e le whale o le tua, tātou te tāpua I whatas. Amen. Ia, whatanga mai a o nei minute whai atu se whamalosi mo oe. I le fiafia nei. O te fiatalangoa ia te oe se mata upu e whaulu talaina whabea be a team builder. Avea oe mastangata fiafia galue e atina'e se mea. E manaia le tūlanga lea I veo a team builder. The shakers and movers of the church. Lātou te whaangai o inga le tino o le kālesia. People that want something good and something better for the benefits of the church. Amen. I hope by listening the word tonight that would encourage and inspire you to be a team builder. Avea oe mastangata fiafia atina'e se mea. E leo stangata ka lepe mea tangata e atina'e se melelei, because that is the will of God. O le finangalo leo le tua tātou te fausia se mea le lei I te tonu o lana I kālesia. Ia lunga la lo I te tonu o le Galuega le tua. But this shouldn't change our vision and our mission. Amen. We need to continue moving forward. The talo I le tua so sani mai to give you strength so we can accomplish what we here on earth for. Langa le mafuanga le intanto ye le lalolangi nei. So we can build the kingdom of God, not your kingdom, not my kingdom, but the kingdom of God. Amen. To be a team builder. Amen. Every one of us. There's a lot of work within the body of Christ. But what we do in the body of Christ, we utilize people. Every one of you. Amen. And we give that opportunity for you to be used in a ministry. But my encouragement for you tonight, I want to ngalo ya te oe le mafu anga na bala wina ai oe le tua. Le mafu anga le ina whaolaina oe, wapea oe matangata muri ya ke riso Yesu. Amen. So sani mai le tua. God help each and every one of us, including myself, so I can be that kingdom builder or team builders for the purpose of God. Elele. Na first time to tano ndato watu lele upo le tua ne fiafi dato tanangoa. Ya matato mata iai matato learn ma iai se le sona. Avea le mo I tato I le aso ma le aso. Tato te whaungaina le upo le tua. Father, we thank you in the name of Jesus for tonight. We know for a fact that you are here tonight.
Because your word said, or 2 or 3 are gathered together in your name, you'll be right there in the midst. We pray and we ask you for the Holy Spirit to enlighten our hearts, illuminate our hearts, so we don't understand your word. Bless your people tonight, Lord. Famunuia oi. Ilafanau le nei fiafia. It is for Yesu. And all God's people said, Amen. Amen. Turn your Bible in the book of Acts. To Galuega in chapter 9, the book of Acts. And I want us to look at verse 26 and 27. Tato amata mai I, tato maftanga por tato tanangoanga nei fiaf. Be a team builders. It is sometimes for nani utili lava mighty phone to talo, but I believe there are people there that comes. You know, I don't have to tell you to pray and do our prayer meeting. How many? You should know that by heart. It's amata mafa umma phone to talo and all that stuff. Kau dia fakar kariak si saul fiafia ya o lai le va maleanga le va fiafia ya le tu lai mai oi. Those kind of things. Tuenga speeding out of a banana. Na saini yai le tua mo itato tangata ua faulina. In chapter 9, I want us to look at verse 26. Faibulos fumaleono, il faibulos fumafitu. Adato faitau mayai faitau ia. Wo saulo Yerusalema. Now the reason why there is fear in Jerusalem, langa o tangata le solo o ia na fasawaina de kalesia, and they were so afraid of him. Sare ya te la tau de taritonu o tangata lea wo li ulotu wo faulaina. Amene. Ona mafuai ona Fife tangata Yerusalema, o tangata Yerusalema o ilato ia o to ino le kalesia. But one thing o te whawhataya ia Paulo, o lengo le nganga tangata Paulo le temi na whaolaina ai ni manao Paulo e o Yerusalema ma whailoi ko inga le tūlanga wa yailo no langa. The man we respect. Ina te vava ai lunga I to ino I la tōna mua I malai. Iei le whaaloalo I ate ia. Ai le ia masisi mea le ilatu Paulo sesi lava mea. The first thing that he wants to do is to go to Jerusalem. Ina ia whailoa I to ina le tūlanga lea. O I ate ia. In other words, what Paul is doing is trying to get their right hand of fellowship. If I manuia maito ina ya te ia mafai mai ia manuia la Galuega. Amen. Ya lei. Faibulos fumafitu. Tato faitau mai ai faitau ia. Manaya le nganga tangata panapa. He's a team builder. Ilo e panapa le tūlanga lo iei to tonu le kalesia Yerusalema wo fefefe ko inga kalango ya Paulo fefefe ko inga recognize le tūlanga wo le olanga Paulo o le mena faia panapa. He comes in between. Facilitated. Mai se le lenga. Mafai loi ko inga hey.
O le ngaka lea sa leanga a whaafsai lea tua lea ua whaolenga. Amen. Le koe inga spili ngā lo mna mia te tonu o le kalesia. O tangata e tū le wā. Amene. O tangata e whatupuina le file mu. A team builder. E ila tangata leo panapa. O fasili atu le dato e kalesia. How many Barnabas we have in our church? O tangata lewe lowo tu lai mai fa le tonu. Fefe ko inga kalangoa ya Paulo. Ai oso atu panapa kule o ngā kong fa mai so le ka malo usui. Amen. And I like that about Barnabas. O le sili le mamo I tātou le kalesia. I ni panapa I te tono le tātou ngāruanga. O le nganga leo panapa leo ave fifinge. O le ko yain ka maloloa. Ameni. Pie ma popo mea pe a whai e tina aia pie e man lepe mea pe a kuwaili mo ko inga. Oi, bavele amen. Oi si a ki ngā le lei, a oi si ki ngā. Le lei. Amen mai? Amen. Praise the Lord. Ia le lei. Ia se panapa I te tonu o le tātou ngā luenga. Vi ia le tua. O tangata whapenei, tangata whapelo mna amia I te tonu o le ngā luenga le lei. Tangata fiafia, fausia se mea ia le lei. Tu I le vā. Whamalos. Hapuapuai. Ameni. A whalonga ku kau mui mui whaiei e ku ngā mea. Pamalosi oi. Fiafia rawa oi. E galue mo le tua. Amene, e leo ku kawa ku foi e sao le leia oi. O ka fiu foi. Ioi. E le ka kaunga wha penare e tau tala le tangata u whaolenga. Ai whai oi ma tangata wha malosi e tū le wā. Amene. Wes tātou pati mo Yesu ne fia. Amen. So we now to spaia dasine to see the to see ngā ruenga mta was fumatas. Praise God. Be a team builder. Famalosi foi la unine fa ftaia o la foi pes. O fa malosi maya. Ele fengo fie foi le nga luenga. Nga lulue fantas. Ya atina'e. Ulang o le praise and worship team o le me build fantas la tau. Ele me fai o nga build tangata totas. But it takes all of them to build it. Amen. So we can get to the level that we are supposed to be at. Ko kikia fai ro kala risko inga fai ya lei. Fai ya nice. But it takes everybody to work together as a team. Amen. Ya lei. Le mtabuna sumatasi. Let's look at verse 19. Fai posumaiva se o tos fulu. Ya umalon fai tau datu tu sila ya. Datu fulanga. Datu fai tau mai fai tau ia.
Alright, fai busuma iwa. Wa oti tagata o Stefano. Wa Avea le oti o Stefano na whanau mai ai se mea lelei. Lea na sala lawai le tala lelei a Yesu Keriso. Le tātou te lo ai le power tele o le upu o le tua. E le ma whai e sesi o na tau fia le upu. E alua le upu. O le manatu o tangata o le a uma i le te minga oki ai se ke whango. Awa loe, wa kili ai ia nganga o tangata e fia fia e tā lai le tala lelei a Yesu Keriso. Amen. The only thing that sosoani ya te tātou ina ia whai tātou matangata be a team builder, we need the word of God. Mana mia o le upu. Ia ata mai le upu. Ia e loa le upu. Atu spa ia le kia mo oi le asa ma le asa. O te leo kangaka ave e ul me le aile o malamalama e me le tonu i. Because a lot of people misquote or misuse the word. I was a man for so swani I think that to be a team builder o le upo le tua. Amen. Lenga lewa tato ilole malo se le upu. Hoki se kifango papea tangata ayola uma I le tala ino le tala lei. Ai le ilola uri le waki de ingo sala la watu. Le upo le tua. Amen. Famalos. Le tanto we kalesia. Ai le upu le a pisi fai tau le upu. Bawa stemi fai tau le upu. Alu vai aso a koe ke le ayolan me maue oe. O le mole. Ia wale skaka le fiafia e mole. Se mai ni mo kanga fiafia e mole longa mangava. Se man maganga fiafia maonga. After I love ya tu au mga aku ay maonga. But that's true. Amen. Leanga leia se si meo matanga maonga. O le fiafia. O lo pese le ukele. Mas kaka lava maonga e a fonga le ukele. Ele o que ele ala nga praise pasa o ika kufasa a mole pela uriria que vai com uma vanga malako pesere foi. Amen. Ni le ole upo le tua ele suie je se le upo. Amen. Fai kaua ole upo le tua se si meni manga fai kaulang kuspoia. Sea. Very rare. Ole me a fai ole me ele fiafia oi fai tau I lau tu spaia. Ole a mole le tangata lilo lai do tonu I ante oi. Ole tangata lilo ngai do tonu I ante oi. That's a real you. A mole la tangata lilo lea. Ole me mawa. Olha, pass out. Ai ko anga o e fanga le tangata lilo lea. The real you is in you. Amen. Fai tau lo tu spaia. E se amal fai tau ku spaia malo fa longo I TPN ma la uri dia ngofo oi ma fanga oi o lo ia le upo le tua
O ke whaonga le mea ngau cereal. Eat your cereal. In other words, eat the word. Turn around and tell your neighbor, eat the word. Go ahead, turn it to your neighbor. Ai le upu. O liu ia wale koe ngau le upu. Ese me ia ngau ai liu. Amene. Ai amuia tangata ya e fia ai ma fia inu lana. Lana mi tonu wai e mole la tou. E sao? E mole la tou. Homa e mole la tou. E ma onga ila ko ke ngofa mkikiro mai ale fa. E ma onga. Amen. Mena ngane fa benga ki sau mole. Pe folinga manga ke maonga akere o maonga. Mo ia e fia ai ma fia inu le ami tonu. Wai maona ila la tau. Ai la io le upu. Lau ka vou. Kau kule ai so o ke fongi. Stop eating your phone. Se si mani mergi kam kiki fi ai lang ke fongi. Ai le upu, faitau le upu. It's just one verse. That's the other verse. Let me encourage all of you. Just read the word. Faitau le upu le tua. All right? Faibus fulu faitau tazi mai ia. Tangata kuperu faitau ia kurene ia. Yosumatasi. We work I to tono le Galuega le tua e tātou te fausia le tino ke wiso, but God would add it to the body of Christ. We do our part. Pelu po tanga tau Paulo. O le se lulu, o le se fasusu, a o le tua na te fatu puina. E fa popo tangata I te tonu o le kalesia, ma mai e le tua tangata pe a tātou whaia ni tātou vaenga. Amen. You need to be a team builder. Na mi e oe le upo le tua. Ngā lulu e ai na ia whantou nuu le tūlanga lea. E ngā lulu e tātou e whai le tātou vaenga. Ai whai foi le vaenga le atua. E whao popo le atua tangata I to tonu o le kālesia. Amene. Ia lele. Whai boi fia. Whai bolo suma lua whai tawatasi mai ia. Atu I Antioka. Le lau mua leo o le kale sia I no ese. Whai bolo suma tolu whai tau ia. O atu o ia. Manaia tele le maute ba tangata lea. Ma le mea lo nau iai la wa apostolo. I le whainga le Galuega le atua.
Amen. Wai maua le fai bolua sumatolu. Ele fas fai tauna ia mau la tau loto ina ia pipi atu ilea leli. O ia tatou te lo ai e mana amia ona mautu le lei o le ola au na le tangata i leli. Aua nei fe me ai. A ia mautu. Na tatou mawai la ia ma tatou mawhawhau le upa Yesu mai. O le tangata e whalongo ila na upu, ma whaila na upu. E whatusa le tangata o lo whaulo na whale i whea. I lunga ole, o le papa wai mautu. O le nganga lea i tutonu o le kalesia, le tala ina o le tala leia Yesu Keriso. Ina ia mautu o langa o tangata. Amene. Wa mailo o langa le nei vai taimi. O mau kupo o is up there in the air. Lo pepe o vai ke le lope ke saupe ke alupe ke ngofo. But you need to stabilize yourself. Settle down. Ye mau ku. Amene. Langai tele a fai tele matangi e angi mai. Tele fa fitauli o le olanga le nei tanto te iai. Ai ao mai la matangi ma fa ma me uma nei ai le o ku oi se me mau o ku. O le me mau oi e kafe kwa oi me ia. Praise the name of Jesus. Yelele. Pipi atu ilele. Mana ia le upule o le pipi. Ia mau pe o le pen aid le limo tangata. Pipi atu. Fa pipi ilo limo le pen aid. E fa bena le upule ma le winga le upule le o whanga aina i pipi atu lo loto ia ke wiso Yesu. Ia makua i mau sali. Awale pi ngai a sei kai au. Amen. Pipi. Ni leo lo to ai ma fa ia pipi lo loto ile tua. E leo le pipi o la umutu ile tua pipi lo loto. Wale kele o ke sango le orkele yo fam kalanga ma le upo ai le ia lo loto. E ma nei ana pe adato fai pipi lo loto ile tua. Ko ni liulo ko ai ma fai pipi lo loto ile tua. Ia mau lo loto. Ia mau o lato loto ma ia pipi atu i lea. Lea tua. Ia mau lo loto ma ia pipi atu i lea. Lea tua. Ia lele. Fai oi matangata e fiafia fausia se mea mautu. We need to be a team builders. Amene. Mai ka mai ki la onga sa. Mai ka mai ki mea lau ka levoke. Team builder momo tangate pe ko kolu pe ko whakanga kui per whao. Nga lue pe po nga lue tangata renga fausia lea. Le va oi. Ona. Na whaua ngā ko inga. Ko kere kanga pi e ula ko inga. E le ingisi langa au whainga ruanga. Anga whaua ko inga le va. E le kua ele mea ngā batu ele tua ia te ia. So the same thing with us. Just go ahead and continue building. Build.
Awa ngal ko loko fa be ku yer ka go men ngai wale. Pisi foi ko meki ngel sama. Hallelujah. O te lui ia te tātou. Nanga winga i o tangata as a team builders. I le vai se mea. Amene. O ai lava le show, o ai show. Fai pea. Pena tātou a ondu spaia. O ai le sau e fai ia. Pe ko kasi, pe ko kolu, pe ko fa. We continue to have Bible studies. Ngā le winga nā. Mo tangata e fiafia na te fausia ze mea. Amene. Mas pati mo Yesu ne fiaf. All right. Fai fia. Los fumal fa fai tau tasi mai ia. Te fai tau mal fai punas los fumal fa fai tau tasi mai ia. O le tāua o le ami o le lei o tangata the character tangata le ngai o fantasi la wa mio ma le tala le lei a Yesu ke wiso e ai la le paka ia ma le siamu a kula ia fa kasi me ia lua o ka sweet ma ngai o le ma ngai o le masia ku ia le paka ma le siamu. Na le si mele fai sa mo fai le popo. Siamo popo oi ko siamo e o fantasi lo wa mio mane na yo i mai o le mano le ngang pa ia oi e ngalu fantasi me ia. O le purpose atoa ina ia sala la watu le tala le lei a Yesu ke wiso la nga ia la to lo mata mai ya te tatou ia o fa lainga. Tele tangata fia faulainga. Amene. Angal falongo kere kau kala kangaka. Ane ku kusan tau tala tangata malana amio. Aila wa amio. Ni liro to ai me fai va aila wa amio. E amio le lei e ani. Praise God. Amen. Langai mana mia tatou ia lo tu lai mai. As a team builder, mana mia tatou ia le lei o tatou wa mio. Te leer ka ko Galuega. Not so much within the church, but outside of the church. Ina ia sala la watu le tala lei a Yesu Keriso. O mai ka ko ngako. Amene. Tele ka fia faulinga. E alang ka fia ngako ongo ska ko lava mio. Aya mio lei. O ame na fa le lava ya to ila wa mio. Ku ese. Fa ma vai yai. Ku ese ngā mea, ku ese lo ngu oso I makua. Makasi ngā mia loa, wāriari mai I whāngau. Wa ia te la tole mga kua siri aku le la kou poko I makua. Amen. Inga mo le ia le a mio ngā le ola, o le ngu oso. Au ka le vau, li liu le si ku mai whai, kau ku ia lo ngu oso. Whai ai. Ya lele ya oi le kenge dia ya vai la vai que fongi vai fai ai lei ben culo musgoso culo musgoso
ai o ngi fa fu we ya wo le leo ki ke le ya mene anga leile tua ya tatu whanau o ina ia maua na manuia mai le tua fai bulu sumar fa no fai tawa fai bulu sumar leono fai tawa tasi mai ia Lele wa mau e pana por tangata o Paulo le ngalo sue tangata wa fa ina tangata ya mio le lei tangata fatu muina le ngang pa io le tua amen ya lele vai fai buna lo sumal fitu vai tawatasi mai ya Tele le fewa I kele la upeka pelo. La uli ilia na tatue milo le upo le tua. Kele le vai kemi, le koe maua le vai kemi ngai. Pa o perfecta ria kura I mai o perfecta le lei. Amene. O perfecta matau I le tua. E fafta iau I le tua. Na foi le songa ya giving o to sky ile mewa tu ile tu lo noloto either we take it as a prophetic word or we take it as a word of knowledge or a word of wisdom from God. Amen. O manzuala ia le fai tau le tusi sa ia ile masani na fai e kalesia balani a fai o ia te o se upu mo le kalesia e kua la vanga le mai ki luma I e ke sau ala o ia whanga le mai kuma e whailo mai le upo le tua pe o na tua le tua lo loto. Amen. So this is not a strange thing. It is not new. Me o leva na iai foi te tonu o le kalesia. Amen. Ke waru ses fa pe o ngai me fo o kupua le ai le wa fo na fa ngai na le me to tia e kalesia balani e kule mike I luma I a fai e ai se upun fa manui ai o le tua mo le kalesia e ke sa wala I o e fa ngale mike e me tau talatu le kalesia le fe aulea mo mai le nga pa ia te oe Mia lele. Ai fa stai le tua. Pena tatu talangoa le upo le tua le fiafia. La le upo le tatu ta o ngai le upo ya nga e a ye. A ai fa tonu ai fa poto ai tatu. Le ya se sime o ma le upo le tua. Pena tatu fa longo ai na tai o mai le fiafia. Ile upo le tua Tēnā tātou talangoa be a team builder. Whai o me tangata fiafia atina'e sa mea. Ngā lulue whatas. Mole mā lōlea le tua. All right? Now, let's read the rest of the verse. Tātou whai tau uma mai ai whaman mole le whai puna luas fumal valu. Luas fumal eva. It was always full move. O le perfitanga lea o le temi e onge ai
Le no o ai le onga I fea Ierusalema. Tulai mai le tulanga o I la ua ia na tulai atu. As a team builder o tangata leo Paulo mai ma Barnabas. Amene. So soani le uso I Ierusalema. O le tulanga lea ua o mai I le lalolangi I le vaitemi. O tangata I mafau mana tunatu I le mea I mea le lei ai le Galuega le li. E le ngata o le upo le tua, le tala ino le upo le tua, a o le need for I o tangata. Amene. Langa ni le Ierusalema le sosoani. Tulanga lea. Le na tula I mai ai tangata le o Barnabas ma Paulo. Ia le tua. Now, hopefully that our church we have Paul and Barnabas. Tangata facilitating us in Merlei. Encouraging us the tino keriso. Atina'e. Ma ia build se mea mautu. Amana mia le upo le tua. Amana mia lo wa mi o le lei. So soani mai le tua ia ante oe. I le ngang pa io le tua. Amene. Pamalosi datu e kalesia. After yatu yatu oe ia unga Galuega. I mele lei lo e whaia pea mo le kalesia. Te le o whaia ono sesi lava I tu langa. O tari tonua ana whaia ono o lau fiafia I le li. Ia le li. Ia whaaftai le tua nei fiafi. Aftai lana upu, lana tātou whanongolongo ia I le fiafi le nei. Tau nei anga le lei le tua ia te oe lau whalongo. Halu masemea mai le tua, so soani ia te oe. But to be a team builder, mana mia oe le upo le tua, mana mia oe na whaifa le lei lau a mio. Mana mia oe le mana o le nganga pa ia o le tua. E nā te whiso soani ia te oe. Amene, e manuia me umai e te whaia. Pe a whaia tātou te Galue fatasi. Ma le tua e atina'e lona malo. A tātou ifo ma te talo le nei fiafi. Whaftai lava le tua I la upuria sa mātou whanongolongo ai. Le upu o tūsia. E awa ina ai o mātou tangata I me te tauna mātou whaia. Pa manuia oe le whaalongo o lau whanau. Whaftai ono le anganga o le poto ma le anganga o le mana malama. Ianga le leila o fio I te tonu a inga te tas. Whaftai atu I ata oe. I mea uma o lo e whaia pea mo mātou tangata. Tu mawatu I ata oe lo lawa vi inga. Tu mau le whatau waa I o mātou tangata. Whaftai I ata oe. I lo wanga le lei ma lo walofa I ata I mātou. E nā vai aso le tua whiangai nisi ma Galuega. Pui pui ma leo leo I ata I lātou I lungo awala o le auia. I te tono whale whai Galuega whai le poto ma le ata mai. Ma I se lau file mu. Ianga le lei oe le whanau o lātou malolo I le nei vaitemi. E maua le anganga o Paulo ma Barnabas. Fiafia e atina'e se me le lei. Ngā lulue le tua I atina'e lo malo. Ka manuia oe I lau e kalesia. Whaftai le whasoa lau o fio. E leo mawai lea I lunga o lau whanau. Whaftai le alofa tunoa.
Whaftai le te mau ainga mai ia te oe. Whaftai I mea lo mātou maua. Tu maua atu ia te oe lo lava viinga. Iai se tasi lo mana o mia lo fisosoani. Ia anga le lei atu ia te ia I le nei e fiafi. Le ai se mea foi le tue. E au noma lo tani mai ma e loina. Maningo me uma I lau ai. Whaftai ia te oe le tua wa. We au au ina o mātou tangata. O me mātou te le mawhaia o na whai. E mātou te tuinatu ia te oe. Whaftai oe. Mai ana tai au e o mai nei e fiafi. Le tua le maftanga lau whanau. Le swafo Yesu de Nazareta. O mātou ole me walau atuai ia te oe. E nei e fiafi. And all God's children said, Amen.